Ubuyobozi bw'akarere bufatanyije na Rwanda Village Community Promoters, itsinda rikorera muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare, turashishikariza urubyiruko kwirinda ubwandu bushya bwa virusi itera sida, tubibutsa ko ushaka kwipimisha ku bushake ku mavuriro yacu yose 20 ari mu karere dupima, ndetse n'ibitaro 2 dufite mu karere ari ibitaro bya Nyagatare ndetse n'ibitaro bya Gatunda, kandi umaze gupimwa akaba atangizwa imiti iyo dusanze afite ubwandu. Rubyiruko rero twegere ibyo bigo, twipimishe ku bushake, kandi dufate imiti niba basanze twanduye. Birashoboka ko ushobora kugira ubwandu kandi ukamara imyaka ukora imirimo yawe, wiga, ukora ibiteza imbere urugo rwawe. Abazima natwe dufate ingamba zo kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, dukoreshe n'uburyo bwo kwirinda, aho dukoresha uburyo bwo kuba ukwifata, udahemuka, ureke guhemuka uwo mwashakanye, kuko no mu banyeshuri abarimo cyangwa se mu rubyiruko harimo urubyiruko rwashatse. Ikindi byakwanga burundu tugakoresha agakingirizo. Ejo ni heza, turiga, turi urubyiruko rero kuba murimo kwiga, urubyiruko ni mwebwe Rwanda rw'ejo, ni mwebwe abayobozi b'ejo hazaza, ni mwebwe igihugu gitezeho gukomeza gusigasira ubusugire bw'igihugu ndetse no gukomeza kuba abantu b'abahanga bateza imbere igihugu cyabo. Turabashimira cyane rero, ariko tubibutsa kwifata, tubibutsa gukomeza kubahiriza kugira ngo tutandura ubu bwandu bushya, kandi n'abandi tukababwira ngo ubuzima burakomeza. Murakoze cyane.